Mucung ang bo musuk nayo rabar rawo hinanung bo ke tabu ke norobo jililiam bot burui lakha nini noko zunu ke muisuang rungode bahai ke muisuang kha kothok ke sungmono Inke dunu nung zililiam ni buman ke bahai ke ringka. Oh my god. Oh mau. Obo saya inke bahai ke sanai. Tini horo sana ni mucung mani kaisa tongo. Belai kakcang mani kok. Oh burui kapang ma tongo. Ani experience Jini mo tabisinga naik hanke junu jini parao jililiam baik kaisa kui tongo enke apru nisimi ang wasukmani kaisa tongo burui kahamong ke bini busaibo kahamong ini ani wan sukmani ongo junu bob tini horo am belai respect ongka tamen ke Jililiam buma ke ageo ke Christian bongye ko. Hai pano Jililiam bai zunu kaisa kuise. Tabu Jililiam ni buma bo Christian hapai ka. Obo hai se te Jililiam bo mo thabisingo je bar zaman kruo bo belai ke active ongoi bini burui rohor man ka. Obo se ang belai sana ni mucung mani ongka. Apa ni bagus siang kobok mani. Ageo ke Jililiam bosuk mo tabisingo yang lekha spore wise active ongsuk ya. Apa no jenu bai hamzak layoy phone bai hello him probo. Ang bar khana bodo. Ke ham bai jenu letat tong di nung thang mana. Jililiam phai di. Thang di. Jililiam phai ke ham lai. Kok kesang sung này norok kene bapru bahai ke norok sini laizak internet bis di bagai de onka Facebook ni simi de onka WhatsApp ni simi de onka kolej so de tangpro de onka bahai